Koech, unajua unajua unataka kusaidiwa hapa patanisho. Na kama niambie ukweli itakuwa ni vigumu sana kusaidia. Niambie ukweli, umeacha pombe kweli? Niliacha. Mara ya mwisho ulikunywa ilikuwa lini? Ilikuwa tuseme ilikuwa ya December. December. Si December ya hii, ya last year. Ile December nyingine si ya juzi hapa. Hujaonja pombe? Sijaonja. Okay, na umeokoka pia? Nimeokoka pia. Hebu nipatie verse moja ya Biblia unajua. Yeah? Verse moja ya Biblia ambayo unajua. Unajua zijitende yangu na Bible kidina. Muda bado okoka na Mungu kujua hata verse moja jamani. Umeokoka kwa mwaka moja tu yako bana. Unafaa kujua angalau hata ile fupi ya Jesus wept. Hiyo hata ujui ndugu yako bana. Wokovu anafaa kujua bana.